Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini sizoyiphathelwa umfundisi Mbewana khona la ekhaya inkosi Mbusisa. Azui sabatha sihlabelelo senkumbuzo yezukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Inu Jehova maNazaretha ari izulwana Bandla lenkosi masiku standards amen. Amen. Indicate inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi thwele indaba enkulu. Bonke abantu abadala nabangaphambi kwamakho. Umntu mncane kube nkanankana endlini kube namhlanje. Ubeke nyanisile ayisive ingeyomuntu lento njengoba siyibona inje ngekaThixo mphela wasebuhleni bamaNazaretha. Indaba enkulu ngizake ngiqale ngokuthi ke bantwana benkosi uqalwa leli bandla uNazaretha waboqala khona la eNazaretha baqhamuka kwesiyasikhala phambi kwehlathi laseNzimankulu khona ilitshe lapha phesheya olapha emgwaqweni nje basebecakile nje yabonakala wathi mayiqhamuka ngale wahlala kwelalitshe wahlala kwelalitshe esuka wangena ehlathini apho waphilisa khona abantu lapha ehlathini hlala ehlathini wehlika lapha weza kulo mzi waseNazaretha. Kuleli site umzi waba ngokuqala bekhona amaNazaretha wolo wala eNazaretha waphuma wabheka
efoundation ando lapha babe nezifundo zaqhuma sekufikile opheleleyo wahlala khona wanyukela eNewfort Mission waphendula amakhetha ayekhona awomkani phendula nezalukazi zaphendula lapha kithi ikhonto engizayitsho inhlonipho emntwini inhle umuntu ubamba kahloniphe noba ungakanani nake kufanele ahloniphe inhlonipho inhle baba kwethi kabantu bafika inkosi enkulu ilanga lamalanga silithumela umfundisi lapha ukuthi mahambele lamabandla amathathu ngekwelinye ikhole elinye eNazaretha kwenye indawo ngaphandle kwalamabandla amathathu kwela kwithi ibandla sasisinye isigodi esasinamaNazaretha izalukazi lezi khona into ezazikhonzile umfundisi lo umbatha wethunyelwe inkosi elwa nazo ngalento ebakofika afike izalukazi aziphume lapha khona indengane kwakuthiwa umdoki kodwa ke imuncu ngathi bakuthiwa kwanike ubamba ize ibe muncu yazangavuma impela uphuma kulento kwazi kabakathathu belefika ixoxa into eyodwa yalo mdoki khona enye ke into babeyenza babengaphumanga ncama pha ekwakhela utshwala khona ke ngengani le otshwala yaye ingafanike nale ngoba yona ngathi bawufaka kwamabele lapha kuyo nakuyo babengaphumi kuyo bapheke le ndengane thatha indishi zabo bakhele indengane bayidla ngathi noba nayo yayimuncu yini le ndengane okwesithathu sefikile umfundisi ebatshela lento eyodwa kwasho ukuthi khona izalukazi ezingahloniphi kakhulu hlonipho inhle entweni sho njalo sabhekana ngqo nomfundisi safesana impela nomfundisi engangoba sagcina sesinyolnyozela athi bayikhuluma sithi nyi bayikhuluma umfundisi ngaso leso sikhathi lokho sisho kanje lesalukazi waphenduka umlomo waba lapha eceleni ngaleso sikhathi saza sahamba emhlabeni umlomo ula eceleni lesalukazi angibazi-ke noba bazama yini kwenkosini ngoba inkosi yathi isuka bethi kumbatha lamabandla onke omathathu thatha impahla zakho ubuye uze la ePhakameni bashiye kanjalo kwaba kanjalo waqoqa impahla zakho umbatha waphinde ePhakameni angibazi noba bayana ke enkosini ngoba inkosi babeyesaba kakhulu la ndiye ngibone lo enhlezi phansi lapha inkosi lapha ethempelini elingale enhlakweni ngesonto ihlezi lapho bawubamba line bewubambe nabantu bonke ubone bephuma nga-1 nga-2 bephuma kulayini ukuthi masekude kuduze babafike enkosini baphume ngoba yayithi mayijika ibheka lapha kulayini bengulowo wadinga umgodi ongena ukuthi uzosithelaphi ngamehlo ayephuma lapha bazi noba enkosini bayicelela lento ngoba yabamba umuntu wazahambe emhlabeni ngesiqalekiso esithile isiqalekiso lesi uthi umlomo wakho bufe endaweni ethile ngokwenza kwakho uphenduka ube lapha eceleni akuyonto elungile kwakufanele ukuthi mhlawumbe bahamba bayilungisa lento enkosini
celela into ethelele bazi ke noba bakwenza lokho ngoba sasebafisha thina khona ke into abayenzayo engiyisola ngosendimdala babamkhulu ufikile lapha lobeke bethi bethatha izitambu kugqulwa kuyiwa le nale nobhontshisi kuthiwa kufikile inceku kanti ufikile ubabamkhulu basishiye emakhaya ngabe nambona ngobabamkhulu babesithathile ngaleso sikhathi azange basithathe lokushiya emakhaya sebancane kuthiwa sazi lutho kodwa la ivalelo bayisho ukuthi uba ufikile inceku lapha khona inceku uthena umuntu ehleli nje esihlalele yathi inceku kulomuntu le oyicabangayo ngenhliziyo yakho njengamanje ayikufanele ayisiyo yakho sicabanga lento oyicabangayo khona itempele elenzile ngale kuthiwa kusenziwa bethi kwaphenduka abantu abaningi ngale yababhabhadisa thema iqeda ukubabhabhadisa yathi bonke laba bengibabhabhadisa bazohlubuka bonke nempela ke bashubuka bonke kwaphindela esibili iqembu lakhetha inkosi nalo lahlubuka lonke lelo kuze kwazoqala uba makumele isithathu kuthiwa kusenza bethi leli sithathu lathuma mina ukuthi mandiyangile ucela igama lethembele ndahamba ke enkosini ndawucela igama amagama ayimabili mayiphuma endlini inkosi iza kumi phuma iphethe iphepha elilodwa afike yabuza lapha kumina leli gama lithi kusenziwa bethi laqanjwa nguba ndithi mina laqanjwa ngubabamkhulu ithi ke inkosi ufike ubatsheleke laba bantu alikho elinye igama enzoliqamba igama enzabanika lona ufike ubatshele yilona elasho ngubabamkhulu wathi kusenziwa bethi wathi nami ngithi kusenziwa bethi afika ndabatshela washo ukuthi andazi noba kodwa yena ngakagugi ngaleso sikhathi okusengconywana senesobhu nami njengabantu bonke andazi noba beneliswa ngani mandisisho cishe lonke masihamba lo ngizo obuzayo ukwaphi wena ngwasenziwa bethi esiguqweni senziwa bethi esona isiguqo ligama laphuma enkosini uthingo lathi mafike batshela ukuthi senziwa bethi leyisho ngubabamkhulu yiyona alikho elinye igama awuphinde balithole ngaphandle kwalela senziwa bethi elaqanjwa ngubabamkhulu ndithi ke bangcwele inhloniphi inhle manje sibona lesalwazi ndandiphatheka kabi ngoba ngangcono ba azange ndive indaba yaso indaba yaso yenzeka nje kahle ngalibalele phenduka umlomo wabaseceleni libalele ilanga ngokuphikisana nomfundisi ngongabi na inhlonipho phikisana nomfundisi umlomo wabaseceleni saze sahambe salwazi umlomo la eceleni noba saya enkosini anzazi kodwa basaya enkosini ngaba yabuya impendulo yayibuya ngaso leso sikhathi lapha kuleli bandla ke bangcwele sinothixo sinonkulunkulu kuleli bandla mina fanele uShembe ngibonge kakhulu wonke lamakhosi asezulwini fanele mina ngiwabonge ingozi ezazifuna uba mandidlule emhlabeni ngingabikho ziwu7 kanti ingozi ezi zakhiwa ngumuntu ondimele ngowasekhaya wahlabeka lo muntu
ngafika eThekwini ngemoto ndazomthatha ndambisa esibhedlela eKing Edward washaya wadikshajwa ndamthatha ndambuyisa ndamzisa beka kanti isitha sami uNkulunkulu wayifihla lento yoba ndibona uba usisitha sami lo kwazovela ingozi ka-8 la Harding ngimile esitolo ngaphandle kwesitolo benzothenga izinto zentombazane endizoyikhulisa mile nje vele waqhuza amasaka asuka le masaka azotheleka kumina andicindezela kwakufanele bintamo yephuke yangephuke ngoShembe lo esinayo yangephuke intamo yabuya sontweni elandelelelo ndaqhubeka nalo msebenzi bengivele endlawenza ndizovama kuphi sekufikile isikhathi soba ahambe ngoba lithi zikaShembe uyezu umhla kuphela uzoma phambi kwakho uthanda ungathandi uzoma phambi kwakho lo mhla wafika lo mhla sofikile lo mhla lezi ngozi zonke ezindizibalayo zazenziwa nguye uba wayezenza kanjani ngani uthi zazenziwa yimina zonke lezi ngozi ndandifuna uhambe wena inye into wayenza ndangayithanda wawuthi uma ubuye eThekwini ubuye uphethe inyama namathumbu afike unkosikazi adayise abe nemali phambi kwethu yento endandiyicindukela ndifuna ukuthi wena ngalesi senzo sakho ngibanga bikho akwenzekanga ke utsho njalo akwenzekanga utshele lo nkosikazi nitshele lo nkosikazi wakho omncane namabantwana ababili bengamantombazane belamana akazobathatha la ezandleni zami bayandisinda lapha ezandleni zami benziwa yimini babangabikho emhlabeni alimazi unkosikazi noba wathini kuye ngoba zasesifikile insuku sekhuluma nje ngathi ukhulume kabi isikhathi sesisincane kuye impela wenze kahle akhulume sehamba angathi bengeke kube kuhle noba kona ndingenalo kahle udlame hayi angathi la luzoba khona la luzoba khona phela ngoba wayengibulala nabantu abami wababulala-ke kanti ngijula kangaka nje ngisuka le Thekwini ngifaka upetrol ngizothatha yena phande emseThekwini kanti ngokomthetho ndihambisa isitha sami kodwa ndibona kwenzeka kanje-ke le nto endiyikhulumayo ave ngithanda ukuyikhuluma nje babazi uShembe ngoba buShembe wayengekho ngaba ndikho ngaba ndikho elokishini lapha ndandhlala khona indlu yayingeyami kwafika umzala uney'ngane zakhe wafuna indawo yoba ahlale ndamnikeza indawo yoba ahlale ndangamthelisi bangatheli wahlala wahlala angazi ukuthi kwangenani kuye naye wandizama zobona ngelinye ilanga Mandlele bone le nkosikazi omkhulu onibele umgodi ngezilantsi mazophuma esangweni ufuna ningene kulo mgodi andifuna ungena kulo mgodi ngiphethe ubhoko ngaleyo mini Ndlele ndandiphuma ku-23 phethe ubhoko ndithe ndiphethe lolu bhoko ndithi ngizomdudulela kulo mgodi ngalolu bhoko andiboni uba nguye umzala lo vele kuqhamuka inkosi ngokukhulu utshetshi iphethe igeja ithi yeyi susubhoko thatha ngaligeja sisitha lesi kuyena umuntu sisitha lesi qabela lo muntu umqede nya ngoba ufuna ukuqeda wena thema yowa phansi wathi awu ufuna ungishisa ingane zami ndithi mina kanti ngubani lo wena bofuna shiye zakhe ingane ake ngikuse ndihambe ndiye emsebenzini ndiyabuya ntambama asimphethe isibhoko asimphethe nangaNdlela ufukufa
akuhlaleki thithi ulala uyalala sibe lapha esibhobo uyahlala sibe lapha esibhobo thathe ingubo gqoke boncha uyagula lo muntu awenzama uba okanye ndimthandazele manje ephasijini lapha ndizoyaqamelela lapha kuye wakhuluma khona la ephasijini lathi hey wenzani kanti umthetho wakho ubufuna kube njani wena ndahamba ndaphinde endlini funa khumula uMnazaretha ndawubeka ngathi awu kanti ngaba kunjani kanti nguye owenza le zinto zonke lo mzali ngelinye ilanga ulanda inyanga lapha uza naye apha kwamakhelwane kuba kuzozanywa indaba yami kwabe ngelo langa lenyanga uyiqeda isiba iphele nya indaba yayo kwasanga kusasa seyingasekho lenyanga mandifika afika athi hey mzala bengiye kumthandazo uthi hayi unesithunywa esikhulu ndike ndideke isithunywa ndingasazi uba konke isithunywa emntwini ngaba yintoni ndisiqondi isithunywa lesi ngakusasa sindiyafika sicha umthandazo uthe uba ndiphuma apha kwakho ndizawufa ndicela ukuthi manje ndiyaphuma mzala undonanga ngalutho khulutho olonile waphuma wahamba ohlala ngale kwabanye abantu hlala kancane ngale wathola indawo phaya esikolweni wahlala khona esikolweni ngaphesheya ngibala ukuthi-ke kulo mzala owayesezihamba nezinyanga lezi uShembe wathi ngeke kwenzeke konke okucabangayo akunakwenzeka kwangenzeka ngempela khona-ke namanje umzala lo zangenze lutho azange kwenzeke lutho
lawo sasi mayinsuku ezimbili sabatha sisebenzi ngesonto sisebenzi labo makhelwane bethu bafuna waba masithindele kwanto ngesonto bahambe bawukha amanzi bona emizini yabo kugaywe gaya ngale ntashika gaye phekwe kudliwe kodwa thina bafuni senze lutho ngakumbe ukuhlakula nokulima bengafuni sikwenze lokho ngesonto kuhambe kwahamba athi lezi nsizwa zakwethu zaziwu-4 futhi ingabe ziningi nobaningi zathi kungesabatha niyabona-ke kusasa ngoba kuyahlakula kusasa funde sihambe sohlakula enzeke uba iy'nduna lezi zizosithatha ziyosibeka icala ngempela uvuke ekuseni bahamba bawuhlakula la bemeza iphoyisa lenduna lapha bangalinaki basebenza baze baqeda bagoduka ngokuthanda sekuphelile isikhathi sekukhathele bona ntambama yamemeza induna yathi usibanibani nosibani kusasa ngomsombuluko ekuseni makushawa 9 bese induneni hayi nempela kwaba njalo fika phakathi enduneni yaqala-ke libekwa lona nina ngabafundisi bawu-4 nisebenza ngesuku likaNkulunkulu bathi laba haya sisebenzi ngosuku likaNkulunkulu sebenza insuku zibe sithupha ngolwesikhombisa uphumle sabatha likaNkulunkulu ngelona likwenzeke likaNkulunkulu yehluleka induna shove enkosini nayo yafika ihluleka sikhomba enkantolo hadi shezasha lapha ngesikhathi beyibiza incwadi imanje lebonakala uba nayo neyayo iBhayibhili lapha ihleli khona uma beyibiza incwadi ishone phansi kusho ukuthi ibheka yona iBhayibhili ithe isuka nenza ntoni mangaba kuyisabatha hayi asenze lutho anipheki cha nenza ntoni nidla kanjani hayi ukudla kuphekwa ngolwesihlanu kudliwe kubanda sihambe sesontweni wajika imaji yabhekisa lapha kubafundisi nenza kanjani nina basho niya emfuleni ewe niyabasa ewe aniboni ngane ukuthi abantu abagcina usuku lukaThixo yibo laba shimathi nabantu abagcina usuku lukaThixo lalelani-ke kusukela namhlanje ngizabenzela incwadi ngibanikeze incwadi ukuba bangaphinde bathimbe basebenze into abayithandayo ngesonto bawugcina lapho bathandayo sakhululeka yeminyaka siboshiwe la wathi uthuthi nje nali iphoyisa selimemeza kufuna enduneni siyafuna ugwetshwe pha sakhululeka ndithi-ke amaNazaretha eza ngemva koko akakabonanga ubunzima balokhu kukholwa bakwenza kunzima lapha kokholwa uma bethi bashumela laba njengasemlindelweni kanje kuthiwa hayi hlalani phansi nikwazi ukufunda iBhayibhili nina nifunda nemfihlakalo imfihlakalo-ke ngoku ndandingakayazi kahle-ke imfihlakalo ibiyintoni the uma sendibona iBhayibhili ndafuna le mfihlakalo ethe eBhayibhilini indawo andiyitholanga mhlezi mhlambe kabanye ochwephesha bayithola le mfihlakalo eseBhayibhilini ukuthi indawo nikuvesi bani le mfihlakalo esasitshelwa yila madoda ishela indaba yemfihlakalo hayi ezinye insizwa zakwamkani yayithi uma seyizoshumayela ilandiwisa lapha izobeka lapha eca kwedolo izoyifunda ngenkani iBhayibhili eyithandayo kuze kuyogcina noba kundawo igadi lokhulumayo naliwise eduze kwedolo umgadile ozokhuluma
wavela uthi hey hlala phansi uthi mawuthi wahlala phansi hayi qhubeke inkoma kwabo le ngakumbi le kwakuthiwa ngumdlaka yayinenkani kakhulu yiyo le ayithatha ibuyisibekela beka phezulu kwa hayi bemhebeze kanjalo bazokwenza ukuba makazifunde incwadi noba zine ezifunda engayeki ebheke ozoza ngakuye naliwisa lezomfanele hayi bangcwele sakhululeka kuthiwa ayikho iBhayibheli engafundwa ngabantu abahlala phansi abazi indaba kaThixo laba uThixo ngulwesicathula beqhawuza ngesicathulo bathi ulapho uThixo hayi khona uThixo ulapha emacansini amen ulapha emacansini uThixo kwakwala masifika lapho kuthiwa kuyagulwa khona apho kuthiwa kuyagulwa khona sihamba nalaba bazalukazi nalabakhehla zingamthandazeli umuntu ufike sihlabelele nje kube kuphela zimbeke emthandazweni phume sihambe lo muntu ebegula kakhulu sizibazawuthi bephuma abephakama lo muntu amen abephakama kwengenye imini basho laba abantu bebaningi lamakhehla amabini futhi akwazi nofunda iBhayibheli afundi lutho nesihlabelelo uyasiphatha nje asivule ngapha ngakubabamkhulu akwazi usifunda isihlabelelo kuthiwa ngoba nikwazi ukufunda lutho ningamabhinqa indaba yenu nje asiyidingi la sifuna abantu abakholwayo nina nje naye igamba nithi niyakholwa safika ngenye imini safika bengagula abantu kulomzi safika begcwele la ikhulu ezinqununu ezizaziyo hayi azikule abaguna ngendlela abantu la fike zahlabelela lezi insizwana lezalukazi bahlabelela bahamba themba sekuphumile babiza esinye isalukazi sawanto zakhe bathi ake nisenzele amanzi ke siphuze sabantu salukazi sabathizani nawo amanzi banikeza lamadoda abeke isihlabelelo abanikeza sithe siyevayo abantu sebephilile besebephilile baphiliswe yilaba bantu ekuthiwa abazi lutho bahlala phansi laba bahlala emacansini uThixo khona apha emacansini baphila laba bantu shuthi ke sike saphatheka nzima thina la mawelele emapondweni akho kwakholwa uhamba uyofika kude ayekho eNazaretha qala bakhona eNazaretha kwaGangatha Flagstaff suke lapha eHarding siye kwaGangatha sidlule kwaGangatha siye kwaMjoli siye lo muntu oyedwa umjoli kuphela eNazaretha khona kuye kuphela sisuke emakhaya ngesonto saze sibuyele emakhaya ngolwesithathu hayi kwenye into ukuhamba lonyawo akho mthugandagande emgwaqweni kokwanto laba khona ibandla kwaGangatha laba khona ibandla kwaMjoli ngomjoli yedwa laba khona ibandla kwazoba kwangaleka ngungaleka yedwa ikholwa sisukela emakhaya siye kwangaleka sekhona ibandla manje leli ekuthiwa kuseGqumeni ngeke ngaleka leli bandla ladala ngaleka yedwa waqala ukubona ubuNazaretha buya kwaba nguchithwayo le edakana kwakunguye yedwa uMnazaretha ethumulukazana wakhe mathiwa ababanye bethe wena uzaba ngumkhokheli waleli bandla
athi yena hey ngelishwa bangase bamkhokhe kwaleli bandla ngingaba intoni manje ngaba ngingakholwa kweli bandla ngoba ndibona into engalifanele akafanele lutho uphezulu uphakeme yena ngiyakhona ingamfanele apha eNazaretha naye enye indawo ke bangcwele endithanda ukuthi ngoba ndiyabona uba bendingavendi ngumuntu omde kakhulu engifuna ukuyibonga apha kweli lakwithi lapha eHardini nangu umntwana wenkosi yakwaMbotho phambi kwam ewe umuntu akamnakwethu lo ubaba wakhe siganwe intombi ezandawonye besibizana ngomnakwethu bizane nenkosi ngomnakwethu kube akho ndlela intombi ezandawonye zona kufanelekile uba mandisho ukuthi mnakwethu uNkulunkulu onyazi lezulu usebenzile umsebenzi omkhulu lapha eHardini nabantu bakwaMbotho bangaphikisa nje ukuthi uNkulunkulu akekho nawe umuntu wenkosi naye andazi ukuthi ngaba mhlambe wazi na uba uphume kanjani kodwa uyazi ngobunyazi wayelubona exoxa nawo waphuma nawe phambi phume ngakubi ungena lutho ngeke futhi ke bamjove ngobunyazi lukhona wathi bathi bawufakele lo mjovo wabo unyazi lezulu ukhiphe leyo nto libeke eceleni aqhubeke ndive kuthiwa lumphakamesile manje uzawungena kule ndawo kamnakwethu Thixo wami twala Lord.
endayime kuyo ndixekiswa luvalo. Anditshongo ke mna ukuthi hayi ndimncane, kule nto ndimncane ndiyaxeka kuyo. Nobungangakanani ayo yethu le nto thina abantu basemhlabeni, ndiyasezulwini, ayo yethu. Umnikazi wale nto mnye kuphela, hayi na ubungathi ngumnikazi wale nto. Khona bathi hayi nam gcina ngokutsho ngeke ufike kule ndaba ngekashembe le. uNkulunkulu wabantu, bakhona uNkulunkulu abanye kuthiwa intoni, hayi ngeke bafike lo. Ke mna ke ngithambile kona, kodwa uma uzongitshela into ezokwehluka apha kuShembe, ndiyathula kanti heyi ayikho kwaseduze inkulumo yakho eduze kwami, kude kakhulu kunami le nkulumo oyikhulumayo. Kodwa ngapho enza kusho nto kuwe, uzoqhubeka wena nento yakho andizisho lutho, kodwa ngeke ndingene kuloo nto ngoba ndiyayibona. Khona umfundisi endibongelayo, ndiyambongela lo mfundisi ngoba sabonana kude naye saze sakhula. Andazi noba wandibonana ngaleso sikhathi, mna ndambona lo mfundisi ekuthiwa nguGcwensa. Hayi ndiyambongela ngoba usayibambile. Usayibambile. Ngiyacela ukuthi ke uNkulunkulu asipha amandla siyibambe impela kuze kube sekugcineni. Bantwana benkosi, uNkulunkulu omkhulu wasekusheni bamaNazaretha, umnazi lezulu lumxolele ngoba ndizakusheshe ndiyimo okanye sendiqila ngaso. Buyisele esihlalweni esikhulu sasezulwini. Inkosi ibusise nikuzwile. Siyabonga amazwi amnandi esaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-15. Ucela uMshumayeli Mkhabela wasezwelihle yasole isibelelo, inkosi imbusise, inkosi ibusiphomo abangcwele. Kuzeatu se magate sa